Naša ekipa štvrtok u Keristurskim Hotare naišla na parasta, ktorý so dvobrázdnym pluhom i Belorusom zaorioval srnjanku, po ktorej bol rozrucaný pravi hljivski hnoj. Kedy trimam statok, da patrim, že da pohnojim še lebo po serni, lebo po uhore. I da to vecka poriktam zašli dušći roko. Bačijakim trima kravi i konji i všema hnoju, ktorý rozrucuje ljem na srnjanku. Ta keď nema dze, hnoj ruci 2 razy u roku na iste mesto, na srnjanku i potim na uhor. Ljem, že bi hnoj vyvezl zo zobisca. Posle vtorog času otprilike prize hnoj znova na istu povrchnost. Da kedy každý rok. Da kedy každý rok. A vi zato imate takvu dobru kukuricu željanu? Može bući preto, ali hasnujem i prihranu. Dost prihranu hasnujem veštački. Hnoj nje hasnujem dolu. Bo mam to stajnjaku, ali prihranu rucam i do 200 kg. U reju? U reju, hej. Bačijakim skorišal i slunečnik i sadzil paprigu, a ostatnjih rokov na svojih 35 hoľtoch šeje ljem kukuricu, žito i lucerku, za ktorú varí, že kraljica pokarmi i bez ktorej statok nemož chovac.